ifunguro ridutunga riduhe none, niko dusenga buri gitondo iyo tubyutse. Gusa buri mwaka abantu miliyoni 30 bicwa n'inzara hirya no hino ku isi. Ku rundi ruhande abantu miliyoni 41 buri mwaka bicwa n'indwara zitandura ziganjemo izakomotse ku mirire itanoze. 80% by'indwara abantu barwaye uyu munsi zifite aho zihuriye n'ibyo bariye. Nibyo dusaba Imana ifunguro ridutunga buri munsi, ariko kuritegura nitwe bireba. Iyi niyo mpamvu Madame Mukakayumba Anastasie, inzobere mu mirire no kuboneza imirire, kuva mu 2011 yatangiye ivuriro mbonezamirire rya mbere ryigenga mu Rwanda ritanga ubujyanama ku mirire. Hari abantu benshi barokotse indwara zirimo umubyibuho ukabije, diabete, gute, indwara z'igifu, iz'umwijima ndetse n'izo kugira amaraso make n'izindi, babikesha inama n'ubufasha bakuye mu ivuriro La Pervenche. Ivuriro rikorera mu karere ka Kicukiro muri Imela House. Hamagara 07 88 60 60 46. Aba bakurangira aho wakura service, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa byunganira imirire bya La Pervenche. Ushobora kandi kubona amakuru kuri service n'ibikorwa byose bya La Pervenche kuri chaîne ya YouTube La Pervenche TV, ku rubuga rwa internet wa@lapervenche.rawa ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook n'izindi. Muri La Pervenche, kuko ubona ufite ubuzima burushijeho kuba bwiza niyo ntego yacu.